Huawei u Barceloni predstavio jako puno pametnih satova, ali od svih ovih ovdje ja ću uzeti ovaj model. Dakle, klasični sat, reklo bi se barem tako izgleda, stavi se na ruku, ali u nazivu ovog sata su dvije riječi watch i buds, dakle watch, ali imamo i riječ buds, pa di su slušalice? Negdje su stavljene, vidimo tu, nisu, odozdol nisu, možda su tu. Znači, kad se napravi ovo, izađu slušalice, stave se u uši, znači slušalice su u ušima, ovaj dio se zatvori i sat se stavi na ruku i normalno koristi kao i svaki drugi pametni sat. Evo, možemo čitati notifikacije na kineskom, pogledati različite stvari ili naravno ući u meni. Toliko iz Barcelone sa novog izdanja Mobile World Kongresa.